Akasvani Imphal Khtrimayum Chitrabhanu na pau pazari ahan bada maru oiba pau Sri Lakshman Prasad Acharya Manipur gi Rajapal oina ngasi ay wasak dawragani Manipur Vidhan Sabha gi taruk suba mifam ngasi degi horogani lambi chatok sasinda ahong bakara leire amashung Kerala gi Wayananda Chingning Khabi gi thodok ta sikiba migi masing chamatara shure Sri Lakshman Prasad Acharya ngasi Manipur gi Rajapal oina wasak lawrgani wasak lawgi tharam Imphal gi Ras Bhavan gi Darbar Hall da ayupung 8 makhai da pangthokani Manipur gi Rajapal oina wasak lawrgadaba Lakshman Prasad Acharya ngarang Imphal da thunglakre Mahapur Ras Bhavan da Mukhyamantri Nongthombam Biren Manipur Vidhan Sabha gi Adaksha Thokchom Satyabrata Mantri Singh MLA Singh Chief Secretary ne chingba maru eba myoy kyana taramna okhi Tarani Thui Suba Manipur Vidhan Sabha gi Taruk Suba Mifam ngasidagi horagani Pune sitting mapan legadaba Mifam asig mathang thagi Tarani Thui fawa chathagani Ahuba numita Vidhan Sabha da Wahang Pakhum Business Advisory Committee ki report puthokpa Lising ani tara nipan tara mapan da demand for SS grant puthokpa Sell to Mantri na lising ani kunmari kunmanga gi budget estimate puthokpa amadi Rajapal gi basan thagat pagi khanane na bana chingba yauri Mifam manungda tongan ba bivak singi demand sing sabha da khanaduna pass togani Vidhan Sabha gi mifam asigi live telecast Didi Manipur channel da ngasi ayupung tara mathoi dagi hongna sandokani Didi Manipur gi YouTube channel da su live streaming tawduna sandokani Amaromda Manipur Vidhan Sabha gi mifam gi yenglaga miyam da asho engam to andana ba amadi khudong chana bagi da Vidhan Sabha gi akoi bada ngasi dagi horaga mifam loidriba fawba gari chatok sinda ahong bol legani haina rise gi traffic control police ki cherol aman hairi Sangak phomlom dagi lakpa chakamari panba achoba gari sing Salam Thong Romda, Kongnang Ani Karakter Lakpa Gari Sing Dingku Road Faraga Lamlong Thong Amadi MMT Lambi Romda Chatki Gadabani, Watam Director Lakpa Gari Sing Thamaiban Lambi Faraga, Kuyatong Romda, Kuyatong Dagi Lakpa Gari Sing na LIC Lambi Romda, Aduga Singzamadi Lakpa Gari Sing na Pisum Thong Romda, Faraga Chatki Gadabani Hari, Kongnang Ari Karakter Gi Lila Sing Kongnang Kong Paubugi Lambi da Gari Achob Amata, Paurpa Yaroi, Atu akaiga mari lenaba gari sing di ating ba asina konsilloy haina cherol asina makhatari Security force na rajya sing mafang kada tibum ba amadi area domination ki thabak lepna chathari Manipur police control room na thadaru pa cherol amana hai Thauba zila gi tekcham maning chingde gi yamlabu khuzu khulai kya phagat pangamle fagalabu khulai sing adugi manungda sniper rifle ama ball rifle ama maru yoba 9mm pistol ama hand grenade taru detonator taru smoke cell ama yauri None Zilla gi Deputy Commissioner Amadi Zilla Asigi Journal Education Officer na Zilla Asigi Longmai Patri Leba None Aided Primary School Amadi Tengkongsang Higher Secondary School da Midday Meal scheme mapung phana chanebra haibadu ying singkre kongchat adu da Deputy Commissioner na school sing asigi mari lenaba hiram kaya su ying sinkhi tabi riba pawasi Akasvani Imphal dagini Kerala gi Wayananda Chingning Khabi thodok ta sikiba migi masing chamatara suri miyoy kan aso opan nangle Varat Lami amadi Navy gi miyoy sina mapam adu da mi kanba amasung tengbangi thabak chathari hauji phaba da miyoy chamen kai kanba ngamkre NDRF ki Deputy Commandant S Sankar Pandya na hai Wayanan gi tongan ba mapam kya da NDRF ki team na mi kanba amasung tengbang pibi gi thabak chathari Rashtrapati Draupadi Murmu Uparashtrapati Jagdip Dhankar amadi Pradhan Mantri Narendra Modi na thodu asida leki da singi mapam da awaba phongdorakli Prime Minister's National Relief Fund gi makhada leki da singi imu manungda lupa lakh ani gi khetipuram pirigani haina Pradhan Mantri na lokthokre Pradhan Mantri Narendra Modi hairi sarkar asna leba asigi miyam da khusa hen amadi thabak pangam da akhanna ba mi eng thamli Kendra gi bazal lising ani kumari kumanga gi matungda Bharat na vikshit Bharat ohaina bagi lambi haibagi matangda New Delhi da pangthokpa mipam hogdopagi thoram da wapam asi Pradhan Mantri na phongdokibani mang hai miyam da thabak piriba MSME singda akhanaba mi eng thamli Sri Modi hai Bharat ki sel tungi fivam asi fagalakli masina Bharat pu malingi sel tungi lamda ahum suba mafam da lehan bang malagani sarkar asna infrastructure sangat parom da suk khumang yang na changsilli Rashtrapati Draupadi Murmu na Savapati Oiduna Chathagadaba Rai Japa Singi Mifam Lakliba Irai Numita New Delhi da Hogdo Lagani Mifam Asida Handak Ta Nongna Chanakiba Criminal Law Ohum University Singa Marilenaba Wafam Sing Amadi Rai Japa Singna Kendra Agency Singa Matokoram na Thabak Packet Kadagi Haibigi Matangda Mapung Ina Kanagani
मिफम असता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह अमदी अतै मंत्री सिंह यावना अतै मकोक थोंबा ऑफिशियल्स कयासु सरुक यागनी वियतनाम की प्रधानमंत्री फान मिन चिन नुमित हुमनी के वार खोंगचत न्यू दिल्ली दा थुंखरे खोंगचत असिदा मंत्री सिंह उद्योग सिंह लुचिंग सिंह याव अवांग थाकी म्यूट कांगबु अमा लोइनरकली महांगना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाकलेन अमा चमिनदुना लेबा अनी ओइबा मरी की मतंग वफुम कया खनगनी श्री चिन्ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मपान थौर मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का उनगनी पेरिस ओलंपिक संगसी बॉक्सिंग द भारत के लवलीना बोर्गोहेन अमदी निशान देव अनिना प्री क्वार्टर फाइनल सानरगनी नुपा की शूटिंग की मीटर यांखै की कांगलुपता अश्वर्या प्रताप अमदी स्वपिल कुसेल फाइनल राउंड चंगलब याना लेरे मेडल टेलीदा जापान सना के तेरे लुपा की अनि अमसुंग सेंजेंग की मरी पुन्ना तकमान 13 फंगदुना अहानबा मफमदा लेरी चाइना ना अनि सुबदा अमसुंग ऑस्ट्रेलिया ना अहुम सुबदा लेरी ngasi फोंगबा पाउसे सिंगी मरुएबा पाउसिंगी दम हौजी खांगेंबम जेम्स लेरे जेम्स थागचरी चित्रभानु मणिपुर की गवर्नर ओइरगदबा लक्ष्मण प्रसाद इम्फाल थुंगलरे असेंबली सेशन मांगोइना ngasi अयुक वासक लौरगनी हाइबा पाउना मणिपुर न्यूज ता अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली पाउ असी मणिपुर मेल दसु अहानबा हेडलाइन तौरी मणिपुर दा शांति पुरकनबा एमएलए निफुमापन की मनुंगदगी अमबु सीएम ओहेनबदा असुक लूरिबा करिगिनो हाइबा एमपी अल्फ्रेडना पार्लियामेंट ता फोंगदोखिबा पाउना पोंगनफम की अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली पाउ असी तोंगान तोंगानबा चेफोंग्स दसु हेडलाइन तौदुना फोंगली सना लेबाक्ता तमेंगलोंगदा चिंग निंखाइबदा ममा मचा सिरे मपाना लाइकनरी जिरी लंबीदा चिंग निंखाइदुना चथोक चसिंदा खुदोंग चाद्रे हाइबा पाउना अनिसुबा हेडलाइन तौदुना फोंगली फुमलेन पात मुतखिबा याना लेरे हाइबा पाउना संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश की एंकर कलम दा फोंगली संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी दा केरला दा चिंग निंखाइबदा मियोई मरफुद्रा हुमदोई सिरे हाइबा पाउना अहानबा लमाइदा फोंगली ngasi तरह सुबा असेंबली की तरुक सुबा मिफम हौरगनी हाइबा पाउना हुएन लन पाउगी अहानबा लमाइदा फोंगली पाउसे असिगी अहानबा हेडलाइन दा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सिंदोकलगा इंग तप्पा हंजिल हन्नबा होनबा याद्रबा हाइबा एमपी आर्थरना पार्लियामेंट पुथोखिबा वाफमना हेडलाइन तौरी हेडलाइन असिगी मखादा अंगांगबा मचुना सब हेडलाइन तौदुना प्राइम मिनिस्टर की मन की बात चही तरा तादुना लाकले मयुमदा हंजिनबा फंगद्रेबा मणिपुर की नुपी अंगांगसिंगी तेंगथाखोलदी ताबा याद्रबा हाइना फोंगली मॉर्निंग बेलदा उखरुलदा उ चारा थाखिबगी पाउना अहानबा लमाइदा फोंगली यूनाइटेड नेशन की रिकमेंडेशन बु इफम अमदी ह्यूमन राइट्स अलर्ट ना तरामना ओखरे हाइबा पाउना नहरोल थौदांगी अहानबा लमाइदा फोंगली नीलकुठीदा कोल्ड स्टोरेज मथौ तौद्रे हाइबा पाउना इम्फाल फ्री प्रेस की एंकर कलमदा फोंगली महैलोइसंग सिंगदा अयत अपन पीदनबा वकत मिफम चथखिबा पाउना पीपल्स क्रॉनिकल की अहानबा लमाइदा फोंगली हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस ता मणिपुर की नौना वासक लौरगदबा राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इम्फाल दा यौरक्रे हाइबा पाउना अहानबा हेडलाइन तौरी पाउ असी तमेंगलोंग टाइम्स तसु अहानबा हेडलाइन तौरी चिंग निंखाइबदा मामा मचा लेखिद्रे अनि अमना सोकपदगी लाइकनरी हाइबा पाउना गानफ्यू मेल की अहानबा हेडलाइन ओइरी हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस ता सेनापति की डिप्यूटी कमिश्नर ना सेनापति की हॉस्पिटल दा ABDM स्कैन एंड शेयर फैसिलिटी हांगदोखरे हाइबा पाउना अहानबा हेडलाइन तौरी चित्रभानु थागचरी जेम्स अरोइबदा मरुइबा पाउ अमुक हन्ना श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मणिपुर की राज्यपाल ओइनंगसी अयु वासक लौरगनी मणिपुर विधानसभा के तरुक सुबह मिफम ngasi हौरगनी लंबी चथोक चसिंदा अहोंब खरा लेरे अमसुंग केरला की वयनंदा चिंगनिंग खाबी थौदोक सिखिबा मिगी मसिंग 13 सुरे पाउ लोइजरी